Any try you. Yet ya 18 years from Konkoma market. Matana, you know. What you Konkoma market? Oh, me ko Agya koo B0re. Na me nya no foforo na me kwa kwasra na ba satan so me win concert party. Se me na ne niam e de ama me kwa kwasra na ba mba na dan na hye. Oba ne de dodo no a minsuro na me ka. Ye nkrofo no bebre ka ho. Ye movie makers. Omo kofa ne ba kuma se oba bi omo de ne da hotel omo ata aduane mani di nkrofo ni nyina agu mi nsam. Da bi o na me pema anka ma wu abrochire bebre sa o. Enti se ne bam tim se de ma ye nti mewo sa ne bam tim. Sa no sa ne bam because obi a me tu kwan kwa abrochire ma china abrochire nkuro nyina wo kwa ma kura be ka se wo wura yi. Ye na ye ka kire wo ha o. Jawba wa hawo Kyeiwaa ho na me di Kyeiwaa be join ni movie industry no sa me na me di Kyeiwaa bai Agya koo B0re aka B0re uno de Kyeiwaa ye akan drama obi ani no na ne mena ne de mete potepo na na wote me fie na chi watabora abusia the legend of Kumawood movies Agya koo e de ensem bi ababetu dwa e wo kwan a ofa so ene ne ex-wife entamu etete afei so no ye naye nim se Agya koo e wo movie industry nim no ache ye pa wasan so atwe e kwan a ofa so e de ye maami Kyeiwaa enso so eba movie industry nim ene ne nyuma oboye meja odoho e wa bibre mu edin a obo ni wo mu so watwe ensem kakra bi enso afa ho abusia abrantie bi so owo level 300 senior high school enso so ehun akadwam akwakobo kronu bi ama ye jeli no 40 years in prison we ni ensem bi a makika bo mamede eba besomo aha eyekasi media make sure so be subscribe to the channel uwia no share na weja o comment enso ato ase amame na se mede mu era insem ni maye na ye nim ya papa Agya koo oba movie industry nim no acheye ankasa na ye nim se eya ne yira na one ne te ho no ensem bi eba ya ma one ne yire no entem atete wa babontin edi ensem bi aba betu dwa se eya ne yire jai na one ni jai ye no eya movie industry for no ebi ensa wom ebi ensa hihase enu ntina ema one ne yire no entem etete ye no mepese ebekwakohwe video no aba ne tena ye cheyu yet na ya 18 years from Konkoma market. Matana, you know. What you Konkoma market? Oh, me ko Agya koo B0re. Na me nya no foforo na me kwa kwasra na ba satan so me win concert party. Se me na ne niam e de ama me kwa kwasra na ba mba na dan na hye. Na me hu ba bia me kia so no foundation wo. Sa hye. Nti se na wa ha o. Se na wa ha minim. Enti ono no de enye sa na ono no minim nie epusu no eye namfo that time you know na one of your challenging time pa yes because sanka no obati misi nya adwuma ne ma ekoyi mako Canada ne mesiesi du na ko yes and mesi de kabai yes me de be de fa ne ma na me beje store awo nyame chejanshi ho ne si wie ye a condition bom bibia na me fa me mlante echa nkota no ne ade nyina ka kodi nkra ne ohuni hihye niema saa 4 days one day na ma trene ka kanso wo fie ka yi sam fie bebere but me se me man ka on de o kwa driver mfa no nko babia eduru me me man ka na me man no enti one day na me se on tena ka ne wi agedegede na me de ne ba store ne na me se wonye safo na oso be ye adwuma on tena store ya na efiri mi fie so ko store ho no na wuntua saabra wuntua 40 pesos ina be mi fie no se na wade na mse so be ye adwuma nti odi anti fa ye adwuma na boam ti wana wo ji shop no hie no wo sesie mu saabra me je 85 million sika wo konyanya wo de fa nioma e be tue duty yes ade buy yes asebo mi se akrobato kra kofa niema ni bibegu o ma mesuma no ma no kofa niema ni bibegu from Canada only that's the fo and ohene mesese du sure o Messi ya dancing say warehouse na ye park no your friend na natu ahene ofri Canada one o shipping agent ofri can say o lake kwan so ha nti Messi park ni niema Messi kra de na afi woni ne ye adwuma wotimi beli
eniyama ni nyina bi nti mimi niyama me de bai bie ni nyina de ma no bibie ma no but almost and was that ko Mercy ni mu anim na omusu jagu me so se da bi se me ma me yireka enti sabre na me boabo sika no na mba be kwa na bato ha Twitter Nizai Premier na abaso fro na mbeto no 20,000 200 million adiksa command the can so atam de ya kire ne ka kan ofie nti no onim na mza ma no ko training no na mto onim Canada na mje lances ma na me de kan nti e ba ne se na almost say e ma penti na wo da e lock the chest da bi o na me pe man kama wu abrochire bebre sa o nti se ne bam tim se de ma ye nti mewo sa ne bam tim sa ne bam because obi a me tu kwan kwa abrochire ma china abrochire nkuro nyina wo kwa ma kura be ka se wo wura yi ye na ye ka kire wo ha o jawba wa ha o eso me tu kwan ko wiase akwantu bebrebe nyina me ho abrochire be ya Nini baby awa brichi. Upa so kase so kwa abrochi utu kwa ya. E mara chire se bra. Oh there be say o tufo. Upa afa. Sabre no. Sabre se nka me ba kura e wo be 20 years. 20 years. Nka obla kura ye ya. O betumi abo. Mana na afrafra. Oh there be. Na nya be wasem ba to pese o kire se. Corona ya ba be free mu no ayepe yedie abe yekuro. Joba ho. Wo ba ha e ba bua wo. Obi ni ma brabo mu asem. That you kotodwe mu agwa. But ni na wo domo. Na misuro na de na akua abayemi. Nti ban se na ban sa. E de na akua abayemi. Nti the time o yes anam say obaya man ho kwan. Ana saa de ne subesi no. Tell me ka kire one day me da ho ahomache 3 something. Ana me nyane no. Na me se wantenasi me hunu se na yeba na me ye de fam so enyi e bi e be ma ho kwan oba nti hwe yie na kwa mu wisu anse wuye no ana me ye imagine se me hosti actors e free Kumasi nyina beba me fi na mape aduane bi ne ano de bi amon that no we number 1 yes that na Nigeria food bi we ni abro papa bu sa James aboaje no ni ade a tese meto ompono ankasa won say yes me ani ade ti honum no I think say nipa ni bi ewuo mu no munya omo na oba na exchange sa ata ma obete contact ni ade na from say o friend enti oba ne de dodo no a minsuro na meka ye nkrofo no bebre ka ho ye movie make omo kofa ne ba Kumasi oba bi omo de da hotel omo ata aduane mani di nkrofo ni nyina agumi nsama de jaba woni ni nyina ni mo omo nyina nkrofo nyina betime da bi me catch on say enda obi hia me eso na me hia bi kura sa che o musika Agya koo di omo ye ma wa de ye basa wo yire betre TV so dada be TV so ka nsam nyina na metimi hia bi ma bi o ni 200 show ho ye omo ni aka bedam Radishiro. This is the legend corner. Yanko no wa. Abusuan papa nsem a odi tu dwan bi na yekotie baaye no. Afen so oto aso etwe mu se eya movie industry nim no akuata Kyeiwaa tutujagu a ono so ebeje ne ho mena ya kai Kyeiwaa baaye so ya abofra na wo hwe bi a yeyi na wo pe baabi ede wuti afa efe na ehu ye pan so otwema ono na edi Kyeiwaa aba eya movie industry ni mu abra okobo show bi na show na sinu na ohun se akuata Kyeiwaa aba ho enti we mane gada akuata ene ne nkrofo ano ne omonam kakra ema omo ye comedies awo ni show no ase eho eno ohun se odi Kyeiwaa eba movie industry ni ma ebe boa ye pa cause ma me no eya ade wo comedies ene sa niama no ema ne introduce ni ema ne directors ene ni producers se omo fa Kyeiwaa enka movie ye ne ho ema ye abusuan ye nkwotie nanumu asem efa Kyeiwaa so ede ne ho embra Kyeiwaa ho na me di Kyeiwaa be join ni movie industry no sa me na me di Kyeiwaa bai Agya koo bedam bra uno de Kyeiwaa ye akan drama obi ani no na ne mena ne de mete potepo na na wote mi fie na chi watabora ana odi hu enti wadi be hu me na me na se wadi adwuma ne uni mu dada enti me bobanda ma peke wono ne nkofu bi yefre manu wonya ne ba bi ko eni nipa bi nti ye concert ni wi a na metodwum wi a na Kyeiwaa mu abeye
concert no ma form group a no my concert nti ye breaki wo breman ye bo breman wie na ye beda apokan na ese me di instruments no ko Accra. That's right. Satam na sinifo no so ebe ko akoye eko I think so mo colleague bosomtwe ase ye akudwale ana me frɛ atabo ade sɛ woni maami ya ye friend say no ya kandam no say me te pot bonam say ɛsɛ ye de ne hye sini adwuma no eti me gya na mamu kuma sana me de ne ma na kwaba no so wo ne actors no eko akudwale wo ayi no me say na te de a ene ye omra ne ma no ko na aka ba bi a sabi obe ordinity beto etimi nua ba masese edu ene je ne tena fie sa ene ne tena fie ene masese edu ene je no ene ekuata Kyeiwaa tena o man baby ene ne stay kakra nsana odo so nya ne baby a eye nti sini adwuma mu de me nam de ne ba kumase ha ba joni na ukoye Abusua abrantie bi akwakobo enida ho kronu bi amane ho akadwa mu ye papapa oya level 300 students ewo Xavier Senior High School eyakofo widua ehwem abrantie afri school mu abefie no de ni djuma odi ni se sawusi wudan si wona oya wirings na ono no afatwe enso ababe yi wire no na de ono no pe wo mu no waboabo no na chese de onpe na ehu hia ma no so odija atumwe na wakoyi obi dan achese wasi aya wirings bibia awie abrantie yi abone homodin atumi awura dan nim akwakoyi wire ni na abeyi de ono no pe ewom aboabo ano e de asie baabi na de aka ne so wahye no sa okwa aba na atweju na bibia ekotodin anka wa ba befa ade no akwakoton na chese onu su ko school ma boys ni ama no wakwakoye bi we na afofie antwata abrantie ne koi se okwa kofa ade no na chese dan ransu behu ye nani asose ko ama ninsa aso abrantie no mama odina kwa akopie eye police station ama yesi anu de ye di abrantie no asem ebua ne for ewo 14 years in prison. Yes won konkoda mu mfihye dunai 14 years imprisonment ni nyina ne se obi asini dan abrosan a eto aso mienu wires na wono ede awoya ne dan ni nyina no ena abrantie yi a ye friend Mohammed Mazu Garbei wokoye na okoyi wires ni nyina free dan ni mu esanse na edan no omunya nsinwie oyere ne pena na omaye ena okoye na okoyi ni nyina ena baabi a wogina ya wohwe no TV sui wode kogu ho no otwa agya to mu no ohye roba na ewo ho ni nyina se ohia kopa no ena wafa kopa no na wokobobo ye na wode ekoto ewuram se dachi bia eni achi ro beba no aba abefa na abra wo ba abefa no se na wo mo so a edan ne ye omo de no omo ko hu se yeyi wire ni nyina afiri mu no na mo so ani abre a wo mo eguso hwehwe de oyesa eno na wo mo hu so wo ba abefa no na wo ma hu se ampa eye omo de na etidia ne ebe ye e wo se etim hwehwe oni eso mu se ku a na yedu ekoko gina mu e wo court na no ana de obo kwa adu no ekirekire mu sei e de ekire no ochese saa abrantie yi ene empotamu ho no se de ensam si ekoso e titiru epoye mantam mu achim anyina sin ene empotam ho no ano ode dodo na senya ensam ahodo bi SCC a ni nyina ya asuafo asa asuafo no a wonum ewo ho so mbesua de ne de wo mu nsua de da bia ebre bia no bone nkwa na wonum ekwa okoye na abrantie Mohammed Mazu Garbei oye 3rd year student a wo Xavier Senior High School osem na wochese wires na okoyi ya wo hye ni nyina na ne bo esum 59000 Ghana cedis de efie ne de na de dan ne de eti sika e de kotoye kopei wo kwa ahia ne de kwa akoma no na chese wabo mo ka e wo akwanuasa nyina so eno ene nam so e ma abrantie so ni mu ku a wonum e de ne kopie mu wo court wa yesi won konkoda mu mfihia edu enan na eno so na nchen no wo chese nsem bebre na asisie wo ya circuit court a eno wo kofodua wodi mfihia edu nan e ma ya ensam ahodo bebre na aba eno so say 19-year-old final year science student ewo for Penny Senior High School so o pass ono so de omo bu no ku no ni nyina ene se kofodua o ko wia de ene so mu se ku a na ono kra akora na ye bu no ku no na wakọ akwakọ wia ade ewo ono ani colleagues na se de omo ko school ni bi ena ni teacher ni se de wo si ye no na ade na ehu
nti enam so ema school ni kire se wonko o mama no suspension okọ court mpa ye che no de ne kọ ye de ne kọ court no ane ye so okọ akọtwero nsohwe nti se na de ye se boni bi abedi wo Ghana ha se no eya na yetimi ma bail ya ma ni bail so onko no nko boa no nko twero nsohwe onko twero nsohwe no anhwe so ankosua de o ene osan akọba okro no fofora ye so no mu bo no ekun no eti se ya kasai woso kopiem okofo duane ne mpotamu a ene o anhye da nko yie ni nyina no eye ekro no nketenkete ebi so ye ekro no akese ene nyoma bia enkoso no enam so ama mpanifo kire se de eti be wo so mo ye bibia eno so ebetimi a kire ama titiri asuafo a wo mu nyini ba no won beto o bo ase won be gya ekro no no mahwe so esua de abusua video no na ye kohwe bae na se utie amane boy UTV for editu dwa na chese kofo idua ene ne mpatam ho de djuma bi se ya na ekoso wo ho ye be hwe a police for omo kofo idua ene ne mpatam wo se enka omomo omani enkwa ho ye pa ma ye ko se krono no efi enketua mu na ba akesie mefi akesie mu so na akwa enketua mu ye be hwe so mbe mo omani akwa ho ye pa amaye aha eye kasi media make sure so be subscribe to the channel no owi anu a share na afen so weja o comment enso ato ho amame me a medi dwumade ebramu medi ene nana hima abna jemfu a makramu